Semi dujun kham ne. Itu ba taste na kina thakise. Taste to same thakise. Hello guys, welcome back to my channel. Hope everyone is doing great. I'm also doing fine by the grace of God. Aji do moi Monday chaise kam ekta thakiyar ne. So after that time paise bole moi namsade jabo. Mo aji kele appetite thik nai to I want to have alop taste pra mangson pakai na khau mun jai do ne. It has been so many days not having pork meat because it's not available in my area. Mocha vlogs lote mukbang ekta banaw na chawle se, so stay tuned and then keep watching. Bye bye. So guys, man mocha la khor bung ji de sawa mocha ge Hi. kina Bishi excited pra amni ke dukhi thakise. To bishi khushi ase de na lok kora na man dur ba holibi aina lok kora. Bishi welcome ase amni ke. To itya shuru hoy jabo de. Chalo. So guys, mocha la khor ri das de namsa de jo ala pacha dita mocha la hani na kina nga Hi. और एक दो अच्छा हाय बेबी माका मिस्टर ने apa isna खुशी पाइसना मंगमाइसा अरे मुखो तो लंबा आसे तो Moi height bishi lamba ase de. ओ मेरो खाता आसे नि भन्दा होइसे मुइ बाबे लंबा आसे तो Bishi manu ba na koi phone no khata dekhe ro na. अच्छा Moi la height lo. Acha. A few moments later. Hello guys, welcome back. And I'm with Mocha Vlogs. All the way I travel from Monra Aise Ahina. Itia Namsa dese digite 40 plus kilometers travel kushe moi Monra. To sabi Mocha wala special ase ajila items. To moi bishi khushi ase tailo log paina. Aro like I said in the introduction, moi epitet alop thik thaka nai idone I wanted to tailo de inaga mukbang ekta banawle mun jai. Idone hala ase. To amne ko kawa First of all, brother Zakoma Vlogs, amni bishi thanks dia ase. Iman dur holibi ina ahina jete visit kula par mui bishi khushi ase amni ke aru esoge bishi thanks dia ase ina la time ani dia gane. Hoy bishi thanks ase brother Zakoma Vlogs ke kile gole first time dem do YouTube khulina subscriber be na paina ina thagise 1k pongkiblo be imban duk paina thagise ita time de brother taibra shout out kuina ina 1k be ina upgrade dise kitya pongkibo na itula din gona moi be ekta phapna gona bishi dream ekta thagise mola to aji finally ina lock group are to isoge be bishi thanks aro brother Zakoma Vlogs amni be bishi thanks de to koi di ase me first ঠিক আছে মই shout out dina 1k pungjai dise holi amne la support pa pungjala ase aro 1k pungja bijita aro tai iman YouTube te grow hoa dikhina aro moi bishi khushi paise ina hoina log pawo mun jai aro khawle bishi mon jai kilo te to ane ahala ase to shuru korbo na to itu to amni kiman halibi bas let's pray okay Amen. Suru guru deh. Alap cahaya ni sih. First bite. Sure, balazuro. Yeah, very tasty. Thank you.
বেছি দিন বাথপ না হৈ থাকিছে ৰমি না কিনা হৈ লগ কৰিব পাৰিব না মানে viewers kan hosa ase de very tasty ina hobai amnian sa khan bi yummy hobi do ho pare tala comments kan moi sai thake very tasty tel khan nisna bi na lagi wai man bhala ase ba mercha na khaba মাইজা খাব দ খাই আছে চাটনি খাব দে amni mercha ek par khai ऊपर खाई जाएगा na pare ro mo na no तो सगे नाम कुमना नहीं फाइव होली भी तो पकिलो टाइम ना ना कच्चा होली भी डेंजर ये सब कंप्लीट कर दे अपनी गाने ठीक बना सकी ना itu kina ko amne no kota ba एकदम मन तो बात कोई तो pai ko ro man no पूरा पूरा ऑर्गेनिक वाला है ना बस्ती वाला है ना अन्य वो को है ना मुझे पूरा इतना लोग ना ऐसे तो बस्ती दे पागल ना नेक्स्ट टाइम हमने ले तो गौरी माथा बनाने पाओ मैं माथा का लो ठीक पकाना पाओ semi dujun kham ne itu ba test na kina thakise टेस्ट तो सेम था किसे ke moi lai test ni sina ase no दुजन पे मोला फेवरेट यूट्यूबर है ये तो अन्य सेम सेम को masti पूरा खाबे mangso do nimok tak ase wa nimok tak ase nimok moja masti बनाए ना तेरा लोग एक्सपीरियंस हो जाए मैंने मुकबंग हम तो नहीं मंगसोई बनाए थे कि itu wala do जो बिसी फरस है तो बे एक तो लोकल वाला से मन लोकल को था बा सुइसु कोई huisu koi ra man do huisu सुइसु ना ताला पत्ता भी खाए और ताला हम किबा खोई भी खाए घास भी tinda wala जीरो लान खाए दिबो खतरा है तो है masti
Amnina. Mm. Master Chef aja ko amnida. Master Chef. Mane na pachat panana. Bisi bale. Thank you. Mình tên là tên nhé, cái này còn nhiều chỗ bạn nào xin nào. Bisi bale. Xin nào thấy cái này nhé. Cái tên đây mình nạp vào lấy về ajiru khâu lại. Ya kamu vlogs ahala namar na. Kamu vlog sah nam dia. Taste पे ओबे taste को. Hari be kon bisi khai le. Amnya ni chani bo. Moi bisi khai ni. खाओ लगे अन्नी करने बनाए थे ना Dia dak tong merjado karalok ta na. Ipa itu khai jo le. Dua de. मुझे एकदम लान एक ता खा दो पूरा हिलाई दी से वाह Kalau belum korma aja mungkin. Pet korma aja. एकदम खतरा वाला था इसे तो लान वाला ना Dua lop trời. particular time nó thích chừng nào जान हो ले तो मार जाना पूरा लान हो जाते मन जान हो लाई दो ठीक particular time nó chừng nào तो Semi bisi khai na mui bisi khai. Tel do. तेल दो अब नहीं खाए तो सामी मुझे तो राजा माचे दे फोकस जाए ना मुंगसो भी पड़ी दिसे को तो दिन में तो मुझे राजा माचा तो खाए दे ताकि ना Mui na pare do. राजा तो Kalau tinda khai ya. मुझे तो गौरी मुंगसो तेल खान तो इमान खाओ ना पड़े ना Merja be khao pare sia. Amne ma koi thake. Itu merja to baby merja se na. Ini color dikha se de. Chala se. Pet korom hoye se. So guys, finally, khatam hoise. Are hadi na khawam ne. खाओ तो Ah. Kucu bayar. Last piece. Marja. Last piece. So guys, finally we're done. I hope you guys like it. Please don't forget to share and subscribe our channel, my channel, and as well as please don't forget to subscribe his channel, Mokha Vlogs. I'll put his channel in my description, and also I'll recommend his channel name. So thank you so much for watching, and God bless you all.